Kulish bun pi dong kesan na koi kepot hakan ka podcast ka bamenta ka jingi keren ka bamenta ngi don i special guest iba ngala itu kumba ka tukat ni por di ka keteng jungi jadi iba arki di idon ne la ka jong ka organization ka bang apa kwa bang itu ka keteng yu nomor ba yo ngala cerut bang ba yo sibe yo kamdai di tambah ka kwa i ben keren na mai la de bong lupa yang abang ngat keren ngakwa bi ben keren kham jerong ba ti kulish bun ba arki ba pilawan cha kan ka show ka jongi ti ban long shai mo ki ba pet je kan ka podcast ka jongi tharai pin introduce la di na pti thuk ham ha tharai la di ni kong e kulish bun ba fi invite yang aban dan pentar kan ka podcast ka jong phi ngari arki nong room ngan hape sekian kan ngari arki nong room tom ngadan arki ki companies kowe ka Infinite Solutions Management Group hapo jong katu ngidon ka mitre bat ka sports kowe it's called Sports Matter ka unit ka cut Sports Matter but sakowe pada ka de batre bat ka waste management and circular economy de katu ngi cut ka solutions. Okay. Circular solutions. Oh, okay, basically. Circular solutions. Okay. So, ngidon kategori gue ka company jonga, self proprietor owned by me and nyang tu nga stang. Dia masukkan gini lah dia. Stang ya katu how arajar kat nyo. Stang arajar kat nyo and ngadan sekowe ru bangarang chu register just recently kadai ka Dakino Agro Private Limited. Katu kadai kan it's agro based agricultural based company ni nga kajing tumu jong katu handre kadai banyai around ban pen I training gi farmers and then hakajuk por ngin produce ki products and all that stuff ngadang shuyo ya ka registration nga trimen shamsam tambang ampa dio pen tulun kikam namar ngadang fokus wa ka Infinite Solutions Management Group de ngadan arajar khatsan per ngadang shu one pai shalong route ngara astang kowe ke project bukhat Touchline Northeast Touchline so kade ba pen hikai sports ki khna grassroots astang lambat ki perlok te menta pada kila pa bit maki ya tu tengah nomor ngabun kani kam and yeah that is kita just basically the ki bangla astang so far and menshwa nga but nga try ki bun kin neki ngam tep kin sedan try ki viewers jong fiki ba page football te nga menshwa nga bat kum CEO jong ka Meghalaya Football Association also yeah so kau fidi footballer I'm actually a football coach you can say I have passed my FIFA level and AFC route so but then I nga eat football sports that's why I did my masters nga ale master sports management and just recently nga pendap siya ka MBA so so that's why I love management and I so I mean and I love learning so ipor ngale ya ka MBA was when I was working at the same time and so doing all these things ngale nang nina 85 which was good okay. But then sports management ngale na siya par puleru na ru mencuar pule which so but then am to like kembang ngila ya Songkai ya ay keren kai menang lah ngai FIBA am to but I had to happen on 5 yang shalong and haduk mentaru ublay super shy bah but kay ibang whatever I'm doing so far I think so it's doing good it's going well ti ka bapi ong mene mo bapi puli be chabar mun nadu kanu pila puli chabar tharai Perngadan ha shalong ru class 1 ngadan boarding ha 7 set haduk class 4 Class 4 dap nang tu nadu class 5 ngadan nadu class 4 actually ngami na shalong ngadan hada jeling hadu ICSE te dap nang tu pada 11 12 ru syapu ni te like graduation masters baru khai tangsi benai ngadan ha shalong pulia sin advance tang mensutu tambah I mean ublay ai plere kita kilat per ngapuli sabar ha tu per ngale ngapuli sadar jeling ha ka Dr. Grams Holmes kade kejuk school bapas Dr. Bernard bapas i David Imli dari UPSC chairman so ha tu school jongi dan ki kelong bala tahu belai si saya ngi banyo tu ka opportunity kan kiwan le interview shani for the first time ha shilong ti me shia snow khana ti shia lam hang te ha
Shillong Club ngarang kenal sa ngarang dan 7 set boarding katu for isupan permission te New York ya ban ya te pergi le ya katu ngarang ngat shisha kumba la thop patu no blay te like hakatu kas nga kenal sa school. That was one of the interviews ngan kenal for the rest of my life. Can even with job interviews, that's the interview ba kenal ba high school ngi pen hikai parallelogram ngai try kenal in the interview ki kritik ya katu. I mean like when it comes to math and all these things, all the easy questions ki kli tambah kli ya katu. So imagine if it was 1 day late or of 1 week earlier bangan long tense, but it was in that particular day basically tengah ada kenal rute. So which was like nice kan you pai na sola thau pai and then ka school jungi ru ki ai kata ka scholarship sponsorship basically ki dan ki brio bana bar kari India. Nama ka school jungi it was founded long time ago and it was a Scottish school. It was a missionary school founded by the missionaries tu kan te hangta kan te ki tu pada ki bun bah ki beri ki beranda chabar sha UK Australia ki te kitu ki sponsor kan you actually it was set up by Daddy Grahams to actually ban Island ikini kana Anglo te but then it turned out to be ban play lads na iki kumang angai people just so happen and katu school taught me to be who I am right now kan kamu kata di class 7 I am nadu class 4 nadu class 4 class 5 was when I officially joined tang nadu class 4 ngila no la le ka interview and all that stuff. It was already mid year so ngi class 4 then I joined class 5 shate hadu 11 12 hadu class 11 until my ICSE am kadan hadu class 12 okay parang apa hadu class 12 para jong ale di parang klung te nang le Swan nursery we have a Wales Lodge parang ana du Wales Lodge hadu use kamu minta karang dan ya minta karang dan tambah it's come the long balong menchua kan now kila sang take over number it's in a big hill kan we ulom ben plan kan with school ni dia hantu kila panikai ni kemen apa fin like everything mesti kumbangi long school sini sutang kan nanti via benang banyak gardening hab nang ban snack candle hab nang so it's a British missionary school bangi hab ban dari kita so it's just good again play a lot of play push day so now it's happen one rat sini so that's what I always feel kayak kopi yang tu okay kopi yo jing kan tu tak ada pun rasanya tapi orang pada mana pilih ya ka sports pada ya ka sports management ka so pengadap ya ka pendap ya ka BBA Bachelor's in Business Administration na Pune pendap ya tu na symbiosis in the year 2011 te ngawan pai biang sini okay te pengalek final year di Snam we have an internship along a project for your final year kan dengan did so many case studies. One of the case studies I wanted to do ngade haka sports, so I started a club kan hiki di por as in my final year arajar khatway ita okay arajar po actually just in my final year tengah started a program called Youth United katu kade ba actually kena Beling astang ya katuru baki kena ki drop out ne bele ki le kita so I always knew kumbaong why I started my sports thing was when Nelson Mandela was one of the person who actually shaped my karkom perkhat jumut perkhat jong ka sports ki pet ka sports ki show mai balik kai football ne ba yakun ne kunta balik kai Nelson Mandela he used sports to get rid of appetite basically of open do judge sebenarnya ketika racism hantai just because of sports and mau baong ka jingele kai ke ke balapan pet kalam de tangnya ka you know ya ka jemut jeng perkhat jeng kibrian re ya ula kalapan pen kelaya ka ri berok way so that triggered a lot of things in my head kan so then I experimented and it actually worked so a lot of these kids ki dan ki bajain bang school ki dan ki bayu and ki bun bah because of sports kan ki only because of sports hey pile kata long kata ka haji ya kenal gi menchua ngam tu kadan ka we bas ni set le kai football kadan ka tu ka ka ikatu ka forever young football club forever young football tournament Hamadan student
Tengah orang final yang akan mau pengisi alipan donation, kan mau siya di tikot. So ngiyok yang tengah donation and then we've ngipen that ikini na, and that was when I got into coaching and everything kan. It just so happened hiti poru pernah tu akan tu kan bangan seperhat okay ngaku bandar sports management. Then 2011 ring 2012 ngalit sa Delhi ngapuli UPSC. You know, that was all the northeastern I believe kilit la tu ngai ban mai na yang ki ambit bang hapan pendapat ya ki not pressure, I just had to do things. So nomor menshwa I was like anom nolong kumiti gi basu puli ko dete just school book one proper book one gitu gi basu bang habek na yang balik sebar kan di hanta kan por ngalong tu pere yang happen it. So I did my UPSC Delhi. I actually didn't do it in Delhi. I did my coaching at Delhi. I went and ngapa ngalong adventurous type tu tengah paisa chenai pere benit ho ya ka EU. So cleared the prelims and EU tamang khamshem, but then I just knew happen board ya kayak EU and sports was there. Dan haki pergi por ngap terlibat karang legit. Terlibat kijat EU ngale freelance buat perlok upa dev agent, football agent ngale Mizoram ngale keleng-keleng. Tengah sesuatu kani lain bang sutu pengakua pandai. Te hakajuk ke poru ngapani kai school as a substitute teacher. That's something that bang sutu. So that's when I realized like okay, this is what I need to do. Then I found out if there's any sports management institute in India, lab kawai ha Bombay, and ngalit le ya katu. Dan bok ke rang legit katu poru ki ai yang like you know to go and study tambah ha kaju poru kinang siubet ngadang trekam senan stay rute ngata ki kam jengki ngata tre senan kan. So which was very nice. So very good opportunity. Tengah pendak yang tu ngaswan pai sedang my first company. Tambah ngapar ko aban posisi company na mga ko abangan kito kan dia. Nama bende bapi ong ketuka ngasuthuk mo mangiki ngataray haman na kitliwing ketuka pressure na yeng kadon bete bende ben yo government job si. Te ko bapi ong pi mene pi pass. Tambah bende pi kramshim. Te hawat. Te pi dani ithai ban ong halor jong kata balay la ni cái cái bên nông nghiệp thì ông họ cái đơn cái cái đơn cầm ban lệ thì phim đơn kata cái regret là nên này riêng trong cái ông ayu là nên mo ting regret nganom ông baka đơn cái regret mentah babi mo dan ta bicing babi andre kanam kam ta dan than tambah mentah idan hindiat nomor ting long kata te long filai I ka da fila tre mentah Pisau tu bah kiski nong tre sarkar ne ki nong tre kilak pandai ki nong tre sarkar ki nadu ibarat tam hadu ibarat tam ki dei maki ki balak pen tulun ya kano kam da fitre kam la jong lele dei maki ki balak pen tulun ya kam jong pilong pi hab nation permissions pi hab ne ta ki teng ke jing nong pilong dom de long pilong srai ne fi kwa ban nong pilong du men sem teng namar kam kren jong ki ne kam le jong ki te teng dan ni tai jing babi banga ngade bandan hong tu so that I can make a change at that level tambah kawai pada ngam dan any regret because pengo kane ngan ongai pi is something that bang realize hi daladi over years kan pernah stangki companies lu nga company na yang anything what I did was like took a risk tambah kata te long not everybody ngasut hu ba ngimwan bet nakaju ka background ni dan nakajong kajing ni dan nakajong kajing mo jin perkhat nakajong kajing long you know dan kiperlok kibakam start shoot na kibala ba kibadan berpisah kibadan berai tambah maki kirang long mai kemjuk maki hidang wan government job man maki tambah long kamtahi tambah kawai pada kabayarap yang kita kipor banga jit ya ka pangan nek kam lajong bangan sengki kam lajong tadi tang katahi ba ngasuthu ba naduk mensuang puli ngale research Syabangan sedang ki ru ngade ban suthu banyak syah kan. And then another thing is that bangasim risk kuma pada ting. Te haki tu gipor kamdan badan ba I service haka sports.
and kinda air ki David Tangki football clubs na ki academies and nga pisha bangan ne ka masters ru nga treishwa so nga su thu ba kan ni ka de ke banga su tenat I mean dei tang mga nga tradition rang na ki kin thai I mean teng am nga si ong ki brio the fi perkhat ya ka sports just as pure sports mata ka de ke ba fi le kai it's pure joy it's just ba le kai ba le entertainment forget about what's your favorite sport that's categorization of sports mata fila phia ya ka benta fila benta ba fila ai kerteng no ya ka sport tang perkhat ke sport ke balik kai te and we what hendrai pungi de ki na du barang kelung hadu dah te we grew up to play we grew up to understand from learning so hang ta kaya I wanted to develop something which relates to that kaya so and then pai pulih and everything so kamdan kano jing babe it takes a lot of effort but that's a lot of sacrifices a lot of mishaps a lot of pain a lot of ki bon bha te nga si ong perlu janga ki bon perlu janga pastang mendai kam ha pastang kam selong leli mentali internet ba kin be shoot dia nasi ong ta kan why put your belief in pu ya kataka risk apply for government job mendai bang ong nai apply actually mentali lenga kwa ha bakin bon ha ban shong ya ke UPSC like I would love bakin shong ya ke MCS but then semua tu boleh kuat ban shong ya ke MCS mendai tang ban sudan kam teng again kata nga suong kidan kibrio pada kiwan kalau kejong ka background ka bakham jenjar kinong ti lah yang style ti biang lu ti hayang sam tamba I did risk it you know tamba menta the film risk the fish late song bai tang ya kam sarkar but then you hate everything about it PEC lot everything and piru pilong tai brio bai dai ni what's the point I'm not saying don't sit for government jobs. Sit for it, but know what you want to sit for it. And kata pada kasdang nadu bafik pulih ke bafik kuat ban pulih. Mata ada fila syong menta man kepada lagi yang government job ki hajar ki bayang lain. Why put your chances in that 1,000? What's your probabilities? Ke possibility of you getting that one post, right? Why put the fate of your life in something that large of a possibility? But in something more sure, no, which is you. Fila sutu hiya la dia ke bafik le mata fin puleru ya ke bafik le. Fila le kata mata fin laki angki brio fin treasure baru fin slorte namar bawai you're confident of what you want to do then. So that's why I went into all of those things. So I'm not saying don't do government jobs. It gives you a whole security. Man akan ni lele ngan beli semulun na bank lele fila ju tu ki selaw kam sarkar muta number 1 bani ho. Mangi tu lah I have you. So kidan ti ki perks kidan ki ki babha ki bas ni. But then in either the fide kam sarkar na the fide kam sarkar lam apa khadu ka song happy. What are you going to do with it? You fin trishtam Pinya kum IAS ru fin song kain tu su yarap ya ka state yarap ya ka pilih benci mereka tu kam tang ban nak ada apa orang haki yang pihak office tak bah film pas baik pila pas ada pas pisu yang baik hadian ke ban pada film enjoy pada film baik kiwi orang ada benong doktor orang what's the point but then again kibun pada kiban baik kin orang sup tu syong tu ke yang kesan ke piang kan kila that's human nature kan bakin tahu bakin baik bakin you dekat dan ke bakren ba ka bakham jenjar banyak keren kam sup pada ban kedua kan. Bering aku abangan boi dai phang kalong ba kani ka government jobs mata ko pi ong pi mene ho amangi seni la kham la don hi kata ka changes ma da kham ya be ki kam kim dapat thani kata ka government job kan tamba long ku ya phi pede nga kwa ban kli de na ma pa phila pass ki exams ki ba la kham he tamba phi phim tre kita tena kata kadang asukili le dia kadon em kata kacing babi na kaliang jong phi la ni tan baik ting tim ta le dah kali song tungan ong mem nga duen sa ada suka no because kan aku no mentaru idang dan hi jeng babi long what if nga kham sedang ya company sendap danga tri su nangadan bet sobam be tre bet berkini ki ayo hadin pada swan paisas tang tre I would have had
ang ka knowledge I would have been ka kamyar ka you but I would have gotten edge pernas dang arhajar hatsan padan prime padan subsidy padam kita ki aka started from scratch but 2500 I put into my first company with my own pocket and I took a loan na yang punta ke itai pisa tamba akan mau sa ba hagi tugi por pernas dang ya touchline arhajar hatsan lawai school ki na tak mek pagi ha square ki po kali ki bon han yang tu si dan flyers kan si po wi kali banyak admission syaka banyak registration te kini ki long ngan ong kumno ki de ki kajin babi kan dan be kajin no fi but it's either bafi babi pi shong pi ong ang la de ne tu ne fi babi pi I ka e bafi okay I passed that but that means I have the capacity ngadon kataka boleh lah ayah kata jing you know jing mo jeng berkat ne kata sub ne kata gift bangala ban use it in the way now ngala ban either just sit behind a bench or do something which is exciting so again if I could long la ban babi kadan be in everything that you do kadan be kajing babi that you can nang tu kada is the ke bangi haban berkat right di tabang apa nak bentar pada dengan aku abangan tip kat nutri company speed dan mai osong duduk benda pila ong sha we are lightly like osong kerteng tekan nutri pidan bentar oh okay mila sedang ningkong sedang ya ka touchline notice ke ba ai sports grassroots training na athare ke ba ko we nakiban ningkong do shlong iti per ada nong bar arngot kiper long kita ru kila mentau we nakila pet ya tu kan te harjar khat nyau pade ngasdang sia ke ke ba khat infinite solutions kataru kalong again kalong ba su jaring khat kumno ngalik tau ya kataru kan te ya katuru again big risk long just took the risk and hagiti kipor pada kawan ka Reliance Foundation shalong te ngayo ya katu no idea how to go about it but I just said yes let bet yang ngalak bet so somehow the other good teams kipar long we perlok jangai ba kerteng banshai itu ri support bahaya you know and then somehow the other we delivered kan long ni peniat ya kata kam tak nang tu pada realize oh okay ni lastang ya tu dan mentangi dan kam sekani so ni stang sia katuka tas infinite solutions but baby take hagi tu por pada sports but kino ki I mean hagi tu por nga ada biaka management nga ada biaka masters in sports so ngalala tu ban I long I can qualify ban I certain solutions not the best but at least and kawai pada kajing long ba again bu I play kata give ba I'll see a problem and I will not say this like ngashi ong ba ikat team jangan there's never full stop that is just a comma it becomes a full stop when you want to put a dot in it long kata te long kat ba fidang perkhat be bangam la banyak cakma that means it's the end like you know anything in life kat ba fidang ong hi ba ngala kut jingmot ba kan ngam la le issue long kata kain long pila de fi ong banit nang ni sa ngashi ong kai gi pa gimin sa kai ngashi ong the ong ban thit tiar na ban ket am phirwat bon la te ban penyo iti full stop ban ong ban kenduk samla pada te oh dum dan skuti dum dan bike te na biai be ya dak kejan that's love you relate be kata kan so that's why I always say love ke e bafikwa ban ne something that kanum sngo kum ka kam te so somehow the other kata kadon kata hanga kan like you know I always ngandai any problems I was like no there has to be a solution long kawai kada technical solution mataki experts can view ya to pino yang lamu tu pas PhD on view and so on if this is the technical expert now the other thing is the management or maybe the kenangi ongka management and deliverable expert mentau tu expert ong kani ko ka pas coba ngila tu PhD mentau pada ong ya piun batai di kita ki kentiam pinam suku dan kam uai pada expert pada ban kumno bangin batai pada ki public bakani kalau ta so there's every in hakam am the fiwat am in dan be pocket ba fila ban fill te gap ba fila ban fill tengah pada I love sports and here who play lot play yang banyak yang project ke banga you know that also not with the government or anything with a company with a Reliance Foundation big company and then yeah it worked out really well then first year arhajar khat nyau nistang ya kata okay
it just so happened arajar khat nhau towards the end of the year ru ngai shat trua bangan yok mu CEO jong kami Football Association kan. So everything just happened in one go kan ite ki porte kamu like any normal human being na kamu no priyo te la long ta te sukhanya kan. Sukhanya te like I still love my work. I enjoyed it te tamba haki tu ki por pada ngade nga khamnang kan an dang khna long nei dang khna ti por like dang susang kata selain arajar khatsan khat riu khat nyola sang skini ong nei kan kepisah nei ngan nya ni long ki bon hate ki jing machin terkhat ki aka ti por and I was highly ambitious, like extremely ambitious. Te hangta kan nga ong okay to ka one minute somehow the other I'll figure out tong yin shim kan kam MFA ru an penyat lang ya kata te arajar dengan penyat kini somehow the other kini project siwe anyway arajar khat khandai kami sta khoi project again kamno ka prilat kata ayo again with something banga sutun mat habane kata kade ki kanyut kanyar to waste management basically nadu ben shwa pernah terma pernidang khna perngadang college ngan dari drive pergi perlok no la ra be chui ka bag bangin ya kit yang that is something that I really enjoy nadu ben shwa namar ngi school ki penikai te bengi hapan long tu kan so nak tarong ong yepi menne ba ublay sometimes he puts you in the right place at the right time then bu yang seperti school sedar selingnya long homesick teng lele ngi wan she sin she snam kata rutang she benai kendo nado orang kelong perkhat dalam talong tambah tu school pada penikai yang ta ti perkhat tengah syurgan be ka pombene ina tarau kan wan biak sini kan stang so I can share kita ki tengah subang ha kan and then shlong pada so khoi te ngam tu kum no kaswan kata ko project pangahapan conceptualize ya kata ka how kumnongin kan suthu iki brios pangkanyot kanyar ne kum kawan kata and then hang tu pada kapre porngayo e to project I conceptualize suthu kumnoban my only option ka concept jang tu was tak sarkar kan melawan khoi shlong pro ong ya barok khai phidan ti lawan khoi tingi involve barok khai porngile ka tu project hang tu kan kapre shu ya taba there's so much in waste management that I can do so that's why we started Saka waste management projects pada kan so sports waste management and kita sedang show kiban one of them which I may reveal later on hopefully tambah kidan gemta te dan sekali pada ka Dekino Agro Private Limited ketu pada I thought agriculture was something that as a management beri bolak puli economics management and ngapring sutana time economics I knew dak habannya kena kekam dak hapseng kena business sometime or the other ka habannya habat bat kebang because that is the only thing but economics ni happen understand no that whenever you pilih kena let be ke ba ki kan beri pindan kambe junom matam ni tang mental shy la she sneeze she post them she's pass them kata di tang pam he so that was a no brainer for me kan happen play kata I had to put whatever investment kata pada ngadang happen up shwamenta happen petrai shwai kini ya nga register ti kan ni most probably by end of this year thangan sala pan petrai kam sia kata ti ngaku menta makan kali kan ni Infinite Solutions ketrikam banai betang banai solution kumtune ki badan hapok jong kadika organization jong pi so we have 2 units athlete unit we kadika sports matter kadai again katahi pa I consultancy na ka I ka management I don't consultancy is kala long basu patai te long kani long ta mangi pre ngi what ya ka and that is something that I love working around is data happen dan some form of data swabangan develop inu idea na ini concept kan dia kau jadi ke sports matter ke bepet bitek tang hak sports and ke tagline rungi I creating sports designs that matter and tam dai tang hak football na ke matang ipet bet nadu ba try menta firman ong adan kani problem hak sports na adan kani club na adan aku ban tackle na sports you can tackle health issues na sports you can tackle phila ban pensuthu iki brios phang na thrai
on your previous episode, very interesting topic of your cringe pangka IVF. What if you spread awareness through sports using that? Like sports is a mobilizer. Kibri kiwan kring bet. Kila kaya arpo armut kipet ki pubelian. That means it has some power kan ke sports. That is one thing which we want to do. We want to use sports matter. And sekway pada kadeka Circle Solutions. Circle Solutions pada katrebit take haka circular economy. Mata haka nadu ki recycling ki nyot ki nier ki you ibarokat. And both of them pada works on data. So we provide not just the solution, we study a little bit of it, then we persang ban shna kano concept na kano ka new idea around it, and then ngin persang ngin grand I like ngi bang persang kani. So if it works out, works out. Sports pet mo ka sports kada ke bangala ada pas bat ngada suthu bat ngada it. Waste management is more kala long mo kum ka passion. It's not umday bangala ada pas waste management ngan shonki classes mentale dengan shong hakini. I mean, when masih shong kai pit kai ki I try to enroll hak Udemy na Coursera na like mentally dengan I'll go to Rajasthan to try and finish a course in waste management. So kita kinong it's just a passion. Sports is something bang ada suthu. Waste management is something bang ada it. Like ngam kwa long entah kin bahkan persang ka I have one life, might as well do something good. And kini atlet pada just so happens that they can make money for you. So that's why these Infinite Solutions kadeka kami but kini hidiki branch kan and kintang mi show kini kide first ngarang le swatang haka sports but waste management, then next is one big kawika problem jongi is the employment issue which I will be working ngidang ya tray menta but ke team kuno bangin ayo. But one thing bangan syuong baka Infinite Solutions hindi tang mga we have a really nice team kan, a really nice team kidan ki managers maki kide berpenyat. Di kendiat mana ma pilakkan sports aku aban tip de nama pi ong pi pladi coach am. Di kumno tharai ka sports hasilong jingi Meghalaya sahol. Ka long kumno tharai na marba mentangai iba pro kilong into football. Ne kidang don ni kiwe ki ba ki khna menta ki por ki sngotana other types of sports kin man shu ona. Hindi jang may kaya mo not east as a whole. So nga pen le coaching because I nga pimenang panhikay ruam. So panhikay haka sports I wanted to figure something tengah pay coaching kan. Okay. Coaching pada ten haka tu ko le arajar khat. So nga pre coaching pre nga kwa ban panhikay bitay na between the age of 4 to 12, which is the grassroots. 4 to 12, and that is the foundation right. Hang takin ka jing bakla jungi ka dikatakin. Yan sa pensuthu kan ilang kren. So I did my coaching and then in 2018 I was selected to be part of the All India Football Federation Grassroots Development Panel ni saja tang tungut kumno ban thau kumno ngin develop ya ka grassroots jongka. India like the curriculum ng panikai you. Amari knak saus nam pimla no ban ong mama haban dribble kumni ma hablen tai haban nang tu kumno panikai ki the touchline is actually worked around that. Kumno ban panikai kumno ban keren. Namar kidang knak no kumno fin keren. So it kata hang ta kan nong I understood football nga haban nich into coaching bangan suthu kita. So ban jumpa pada ya kajing kli jong pi. Umday tang mi megara bit ya ka sports mo. I've nga alit siya nga alit panikai coach sa Manipur, Mizoram sakal kata nga alit panikai coaches. Tengam day tang coach jong ki na nga coach jong ki coach kan. Grassroots so I can certify them. So hay tu por te pangilet segitu I ka passion for sports am ka syong ha kala don pa ka snam jong ite. Tambah kawi ke main factor jengi pada keduna kata kan long ka deka jing su thu kan no ka commitment ba fi happen bu haka sports like tambah fila don kasab it doesn't come la ban pen yang shu pi yang ka bam ka di ke pi happen slur ban sang mi pi happen slur ban sang ban long kum ta hi no da fi kwa ban bu fi bet happen shed ban shed ruki pi sampai tang hayang teman toy ko
Kita bitang para maki no. Di dafikwa ban seng business na tu tifia ban sang di hadukan pelirukan lek wat lat no. So not East as a whole ngan itu IPTV ni boleh lah ada gift shisha. But Meghalaya tawi pada kata kan ni da yo sha kata ka. Pindali Manipur maki ki use sports as a way to of life long mata bahkan I ban escape from certain things kan economic situations. Hang ni jongi pada ni so pala ni eight sports. We love sports. Ni nek pet ni nek la kai ni nek tambah. Ngathrai ni ihi ngimlong kita duit not Eastern States. So nakata daw ka sports hangi dan berkesap. Mendai tangka football. Football kadai bangi eight. Again, kalong passion, kalong tu maki ang no, ting kilang football kalau along ka seng, you know. Tambah kibun pa kibe kiba. Lek kai kibe sports. Mentali deka MMA ru kilabun. Pendapit ki kena menta e-gaming ru kibun. Long ka sports ka jing nak kai kas kebun pala long ki kena jong kibun pala long ka lat kebun pa kan mentali dai. So yeah, because that's why a very powerful instrument to use for change kan ke sports. So kena ki kami pindang ki barang rit hadu ki bada heru sports pindapit we brave na kli upile kai game sports you nong rete football kadi bang itam ta mangala kai badminton table tennis carom board mangaru yala diru ngale kai lut barok kai. So sports in Meghalaya, not just Meghalaya but in the Northeast is huge. Tambah kumnung itap ya katu, kumnung ngin pentelakam ya katu. So that's something which we're going to be doing very soon. Di ikajing ka bapisham pada when regards to kata bapi ong bapi bangi ni shani Meghalaya jing ngidang. Ikajing ka bapisham. Nama bapi deal bagi grassroots te mo ha. Kajing jungi kalau kata kanyu kena unu dan sabru kawai mo an ngai pi mendai tang i mendai tang magi ki nagas ru no offense ki nagas ki bapet ya gane gayu tambah yang ki khasi ru what's my tambah kawai ke bangai mangi tang shla bet am tu pila i na am ya kanet do fila julit pet football na am ki ba lali pet ki ni kane na ki bala kai ni tang shla dan sap hindian ni oh bet how to piang ha kapoi ni Tingi psychologically ngimla ban compete at the highest level. Nakatrakadaw ka pindapit na jungi kimla ban break into the national team. Eugene Sun redeem pelang dis ka ada pelang kitu ki put in so much effort nga itu Eugene Sun na do mensuaru am. Tambah long katate long tum kitu ki dalek kai na do long na do mensente. Kam rung se pindah kendu pa Eugene ti ba long very down to earth long kam rung. So the moment kalau long tu bang di utau star clear ngadi kata development of vehicle automatically decrease. One. Kaba ar pada kasyong talong pada haka kata ka support na yang nasem. An teng pimla ban blame ni paru. Mentang la invest haka jing puli puthi jong fi like so long pin kwa ban resno ekani ka society na kan ka society jong kampat sya bahkan long tate meni tang kampat sya kampat ailat na jong bakin kamai long ki million kumentangi pe TV tingi YouTube tu kamai 2 million sisngi si ya keren kata kan Cristiano Ronaldo kamai kat no show tambahkan 4 poi kata kapur kan sepoi aku ingat ni aku kapur kan sepoi ngimtep kelaban ship sansnam kelaban ship hosnam tambahkan sewan that is the way of the world kan sepoi sini kapur no kapur baik mencuba gitu gila ya pat mobile phone ni hidang sini pat mentangi lah ya bat ni tekan sepoi kan sepoi so kumno yakini na pada that's the thing ka family support needs to be there ka jing sutu jing kina needs to be there ki player lek kai and one of the biggest problems jong i pada ni sedang menta dengan dia kena player football ne ngasung age football 4 to 12 ngong am fi is a very crucial age utu kena ubet football ki pen kai take on football one of the kawi ka na ba jing bakla bakla jur tam yang i amba ka dia katakan ba ni perkat ni kena ubet football mo taun hap na kai football no that is one concept bangim jude ban hoi mentar fi bet long ha college defender college file you fi major general subject
ki general subject in the pm ki yarap ya ka major jong phi somehow the other na ka yarap ya ka jing em jong phi so same thing ka long ta ka nya ka sports long the feedback at that age sao hadu khat asnam am I bikin football focus football tamba I ki bikin kenti basketball I ki bikin jingi endurance swimming I ki bikin long free tapi tang shlak bu itu i border ba fiap le ta nge am mata ka jing long jongi ru ka long kut de tu te so kata ka de ka we ba ni hang ni ka long ta ka long ni tang shlak ong ba ngi pet kata nya focus ngi la pet klono ya le dia and ni sang slam palat ngisang sedang pelat menta nga ngisdang ha arhajar por nga dalong dan bok ha arhajar khat pra ya sedang ya katuka baby league ha ke mata ka football league kena ladu south nam hadu khat so nice yeah so it was ka NDTV ru ka cover te katu so house nam yu kata arhajar khatra ni ya try lang bat so katu ko concept ka permi na AFF tang banga parang tipor banga bat CEO tengah yo dan bok na try lang by president katu report the sha nya ban shna ko ka concept tengah shna we pitch it out and now the whole India is following that very similar model kan long it was something we did the biggest baby league ha India haduk menta so tambah kata pada ikut nak kan COVID happened, okay. But then kata hai kitu por nyilek kitu ami I kasap jong ki kena te. And ting ba fin bit ban break into elite level mata ban le ba fin long kita ki national level players na ki mata fi job at school level kila on flat bit but can you compete at district level? If you job district level, flat ban compete at state level. Fi job state level. Now national. The biggest thing is can you compete national level? What ke ban fin hab ban ne ban long an international level player. Kata that is why you need the support jong ki kami ka bam ka di ka like everything nang ta ka sacrifice na pi ka puli fi dan come back fin day ban e to because sports requires your quick thinking ka da fin dan ka jing ma jing perkhat ka ba step finom nang ban ka foot fin day player ban step tam ru am tambah hakapo madan pada ka football ba ngile kai mentana ka no sports ba ngile kai mentana kadan kam namar coach sudah berkat no kumno ngan big ute tun sna kin thaulat kumno ban pen sange epi timan ta phi pere fi ban kata ka jing start kumno bangan la ban bi di kini kan menta da fin dan pada kata jing nang jing start da fi yo ka bola ka jat pinang tang ban dribble unwan tackle am oi bro teng fi dribble film la ban thap ko teng fi le kai khat wi ngot fi di ban hakan no ko por ba fin pen shot na ko no ko por ba fin dribble hakan no ko por ba fin pass hakan no ko por ba fin shoot na hakan no ko por fin pass biang sedin hakan no ko por fin pass that all requires ka jing macam perkhat jong fi kan tambah da film puli da fi show ambek ngari tau player obet ka kut bet na antu so that's why kini ki factors ba ya rap kenya ya ki kena ki de ban sut ho ya kata anda commit pada ngam de ban ong ngan sudah kai football ngam de ban dan ngam de ban sut ho ba ngahap ban explore ya commit jona tala ban ya hadu kat no cuma perkhat ka dan kam ban penya chu support nak pa very required support nak perlu ka dan kam ha so all these things comes together for being good sports Ngasong alai I phi le kai kum tu coach kum tu kalau beri descriptive nei dia tu ka penong yang haru bahkan kanong I ti yang haru balong okay pila de coach phi le kum tu phi kai kum tu eta pa menta ban ka ko abangan tip ni ngawen ka sku abi bahkan tip te kai ka ba long phin dan jingmat ba phin ya beng kata ka BB League kata ka song ha ka Migra Football Association gitu ipor ngabat kam phi bate am kan sekranya kini em kalong interesting dia kalong interesting tak kadang di nga suthu hiru ba ka sports ka yarap ru ki khana bakin mungkin jingai kom ka perthai mentale play ki bon ba ki ba involve ki bon ba ki jing di ki banlong athlete lani banlong sport person pihak banlong very clean long ki jing ba am ki jing di secret kom phi phim bam kwa men yang atar wa kwa pi ong em ju ba tu te bu sukta khri na andre te ngala long hi ban song ni
Bang kuai menem katakan mula. Long kata king long ngar ko abangan ong kinhaban kin long very careful ti kinhaban long ban pet ngor bah kenya ka bam ka di ngathai ka long very important bakin sedang nadu ko mapi nadu gas ru ti lada la pen sngutna magi khna kin sngutna bi ban kai tila de baka la de class dang lupa nadu nang tu introduce ki nadu ka tu ka age ka behavioral change maki ong ti kala asuk ti yiki haka jaka bakin le ke basniyo Tama haba khadu fin ong ya kata behavioral change fisio kren so haka baby ka we bangi sile dai ba I always say haba khadu ki khna kim tip nos phang kita ki shong ki ong di secret ne bam kwai ne kim ki ti come to the world kim suthura kita ki pet ya phi ki belarang ba and then that's how they pick it up Pinda pe klung te pinda ai ka pe ai itu barang suai barang sistem arsam ti ba mete khendau kidang bam nga kan mau ngarang bam khendau because nga wa ban experiment so basically ya kita ki nakata dang ong ai phi ka support jong kimi ka support jong ki you haba khadu ngin blame tang khna balai haba khadu mono pen I ki banne kata kinang na no banne kita so that's why her grassroots Actually, when you talk IPM, that learning phase, lai isau hadu khatar. Actually, you can even start the earlier the better. If it's done lai snam if that is not just play in sports, kata lele kas dang nadu, try kanu kasab ngasi ong iki perlu tapi pe iki khlo ikna ki berang lai snam so snam. If you last time you iki they lean towards something, let them explore what ong mahaban ne kani. Pendapet shabar if you do studies shabar ken ki maki ki sha bakin pendapet ki dek kini ki shuan tel ki ong khna ban wan khmat ban grand hang something khna dang shi dang college nursery ki haban I presentation ni ha school ni haban ne kata like na kata dang ong ai phite nga ublei la long ubha nga shabar tamba hakaju ko poru aku awan phai ban yara ban la ban kini ken ho long menta de ki khna ki yo ka free range ban le kat ba long ndai kat ba ki man ni de tam ban gai ke to menta fi kwa di secret di ndai ba ma okay ngaru long okay to ma ndai ban di akhmat jongki pada jayu ki tu pada one of the biggest learning experience jongki khna kadai through observation it's not through bafi ong bakin pulie na ndai tu I like to tune. Okay, it's actually through observation. Kini iyo henman kila kata maki kita buat. Ki ibai kami kapa kila kata ada via short here, kini short. Ada via ada via bangkuai, kini bangkuai. Long kita kan persang deh, kan persang at least. Kumanga nga persang, hindi mga kam persang ban bangkuai nga persang tambah open lip yang lot of explore hindi mga pada explore kan so sports and ini lies nam hadu khatars nam is crucial age not just for sports it's for behavioral change mata ka ba file hiti por kaban but nang tu kan jenjar how you khna unless mata khat sau sheneng pare is external factors mata ki bajah ka jing jung u pakan ne jong ka ban change ka jing long jung ki tambah ke core value jung I kan dan bet tapi penikai itu kena in long iba long kata ba dan compassion long iba yarap ibri bila apa ya that is rai yakhlat no aisha like you know yakhlat no bisa melana something like ya menol badan itu core value in long nela sai ki sha thok no ki perlok me iru instang isi tambah the core value will always be there itu kita inti age itu I life nam haduk arts nam very crucial. Nomor kedua di kuar kerja biang kasusim. Lakukan ngisi ang kalong sponge. I mean kan ini tip tambang isu ang bet ngi berkat bet David take tang maybe kalong sponge ya ka kentin kalong is for everything. Behavior starts at that age. Attitude pada kas dang khat sau senengkin. Ni ang kena I don't attitude. Itu he doesn't know what attitude is. Isu buat ke ibai ini. Tambah itu I khat sau seneng. That is when kata kan hang tu kan
Itu por unik kena ulah sang bet pendek kai football, let's just say the star player. Fende pej perang lek kai kena perang ren ki enjoy ki shule kai bet. That's why they're very very good. Ki poi khat saus nam pada kelas sang wan kai attitude barok kai yang all medi star ki kwa long. Then they start making groups no. Hai ti por there's no groups. Then the kila poi ni reta khat saus nang pada kelas sang dan ok ni ki perlok junga. Now how does that perlok ki influence you to kena? That's how you trajectory long kumnon ki unan here hiti por ke. So even with sports, it's not just sports. It's a lot of things in life. Kaj kalang ba entah kan. The fila ban control dan the fila ban pen shape ya kajing jong ki na kajing macam berkat jong ki kena. Hadu akan nyut kanyar meneng ong ngai ki am teng mila ban penikai ki. One of the problems mangilap hakakam jong i am pernilai kedita. Ni ong baka jebok bahan am ka. Selong menta. Pitap nam is not the one of the problem ke banikong do ke bahe ke ba jenjar bahan solve ke littering. And littering para pengilap pada am kamde ketu mengi kisi ong ki berat nyot kinda berat ki berat ki barang ba ki berat bela adab ya plastik kan ki kena ki di berat ki chips. And that is way tougher namar ki kena ki yat na school shaduk sheye. No pipi dan na office saye. Sementara ki tu kena kan so dia maki ki berat hang tu along the road ketu pada ka berjenjar penelum. So umdai bang ong ba fin lechim pila ong alang plastik te kasuk ngan de berat kono jakar kala long that's still very bad. Tambah ketu pada kan kham sup ban lam. Ban lum banyak ki ba berat ki kena pada kan kin la de pam ki subrat tu ketu pada kham jenjar nomor iwe te. Mentah if you multiply mentah ke population jong idang pun ki khulna banyak ki bara arang ba. So now you multiply that by pi iwe plastik di pau hajar ngon. Penik senang kendang mentah kalau ngomjo. Tapi ongi kata. Kadang gue kepor ke bangaya lenti. Ti kadik tu kipo balik piknik. Kena school. Ti ngarangnya kali. Kebas kayak nak kaman. Ti kat bangarangnya nama ngapa dia ban simpas. Kia berat plastik. Di hakata kepo ngalalong distak bahan mangai la diru ngambil khamsman ban berat plastik ngalalong distak bahan ngalalong wet pasti iwe hadin iwe ngarang perkar ngong what if barok khot kiti kia bam chips kini berat lo dikan kelenti hang ni hang tu we la dan hang tu we mat barok khot kendan plastik mana bantam bad iki exactly ti perkar ita ada tang ba fi kata kain and di fi ong yu kena khat saw khat sans nam unslur ban ong pi kitu ki berat tu kata ngalalap be kata so that is where attitude kelas nang yu kan so see I'm not ngamdai bang ong I am psychologist you know but this ngasutana kan puli bang ong I reading enjoy bangan puli and it just so happen adu mensuaram the Hako cukup poru it's basic observation ublayu ayangi very simple thing is common sense kiwi fiapan puli dengan sutenat bang aku panang gitar ngahapan tem di kenta panang gitar tangba kumnuban bad ke gitar that is common sense kata ada that is every the fi ong ubrio bapas balong lingkong bet man kepor ba khadu bapas ayas buat u bam dan tam jam na bam khampas airu am ka common sense udan bet tika itu common sense bre is develop between that age kan lahir khat asam pinda yu ti por hayang fi panikai kumno sementara fi na yang rupi ang lele berbintu na fendi ibibia na fendi ikin dia show ahi now how do you deal with that nak tadau ki ang no charity begins at home nai perkhat ba kata charity tang kum kata ka jing ai na ke perkhat akur kam ong in a larger perspective na perkhat ka jing mo perkhat bayaram charity mata ka ke babah ka sang na ye so ong kalau kita kay long dengila nakatarong ang fitita kena ide bakhat sa khat sans nam tikna la ai tin fi pen phai kitin en pen phai bet tikna nang kade wat mangi ki baheru bahe is the worst namar him la shu namar bahe preka ego kala develop kin by that age pre ki bahe pre kila ong manu ini iban ong ya kibaret kin dan kata kajing tiang hakajuk opor hila ban da final da fishumai kin kata kinang ne tamar finang ban pensut hu yaki kan sakut an mata dila let's just say mo itai kena dila lech we na dila he ru en kan mau bai okay ban berat kan selom ta
So pe kena mentah kim salia ben ngan chu pang pemlele yang nang frang dai ni ki kena mentah kim salia de ki di segera khmat ki barang baru mangi ngan itu ngai film na thrai ka generation jongi ken nomor ba pitang shula la di segera hindi inu rasa bom long ngidan ti kata ka nomor kata mentah pada ngilak trai ngilak ka ngilak lai pho tam sama tang salia te la i barang ba dan keren ke kentien ru kerang dan dia kata so yanungin hang ta kan kejeng keli yanungin ngin kena ya ka school tambah azad ke kumkini kepada ki pernikahnya school ketika dina yang tambah kawi ke konsep ru bang stang ban puli ru kada kawi ba mengasih aman ke por ba hayang pila realize nam kimi pa kimi kim spend time so mas spend mensha an umdai na kada jo ki de kwa ru the so many distractions umdai tang ki khunyo ki ru te so kata kai nong manu ban nikai kini manta can happen to you everything now that's why I'm saying it done is peace ru ita ru padan komini bre boleh ngin haban penikai tu bring him la ban hina yen men chwa ngai pinga pulisha Darjeeling dan antu ngali che Bombay ngali che Pune ngali che Delhi man kapor ngan Shillong asi so sarong wait te nasi khalbi ki perlak man kapor kibun ha ki perlak jonga ki ban sebar akan phungot su ibon tang ha wan snik long men chwa ngadang su tenate ki wan menta pada tulong selarung hamarte ni ngalang subit kain hadin pada tu dengi ya dunti mende bangi keno pe kibun ki keno ki turis ki babrat fitem nam actually kat again kan ni bangi lap mengi ki majority ki babrat ha roots rock kin fine ki turis ki dan tambah ba khadu mangi ru te ki de ki main jang ki corporate ki de ki local si nga si angkum ni barok haji si onya pp in consumer pinang berkeran kasih ba angkum ta tu kata ka di nga admit ya le di ru nomor bale naduk mensha pulis bar mentangan na persang ban ngalong ngarang hayang le ngadeng dictionary berben ha jang kasih ngo lama ki dan ki kentian bangam suthur teng amla le long ka jam ta tangba ngasi ong pada ya le di ngandalong da fi keren ban kat keren ban ya kerkom keren jonga kerkom kekam jonga ka de ke bang aku apan pen i te ong suthur ngam sngo ki ong no dang la pan ya rap hi ki tong entah kain long teng mla ban mla ai kam ya barok tambah dang la ban chupen suthu uwe ni gitu nai le ni dang la ban keren kata nga keren para beri ban keren ta long iki beri ban abar kan keren iki beri ban abar la shu ya poi ken hit bete so that's why so ngasih berkat entah hi long na keren iki beri nari la jong am si sngo bit kumahayeng te kadi bandan be ita no dengan pen nari la jong tengi hapani penikai ban nari la jong dei tang khasi kan ngong penar karu ro khan idi mengale no so kata kan haba khadu ni hapani emlang kunong emlang salang ni khasi le ni bat bahate kata emlang salang tamangi perkhal bitang hapo i compound ni plau le de ti kanika organization जो भी है Dakino Dakino हाँ kaktin ni kata it's just a mix of words mix of words kadang word and it sounds kalong Japanese ngam kata kan okay kadang meaning I like not really but then yeah ki words pang mix lang okay so, Dakino private limited okay kadai base agricultural base hoy okay te philayas dang trikam ne kumno ne ngala le like angkanya ka Dakino private limited agro private limited kaningin le focus by agri ngidak syo registered mention nam tambah ngan mut bansa launch ki ngin kawai na ketu matangin ingin yarap iki farmers na ketu pada ngin tebang i produce ngin ban launch ki products le jong te so menen ngarang sudah dan ke meeting with somebody bangi mat ban ya tie up badai nasha bar long mende ki dei ban bar ki deki experts ki de perlok chonga tinga kwa ban your knowledge na ki ken so the knowledge pangayok na ki pada will try and they work in organic ngamu ban oi kata kalong organic ne kumno ne they work in organic ka chonga pada semua ngamut ban ne again same thing that I'm doing for football, same thing that I'm doing for waste management. Kalong kumju ikan yang persang ban wat
jing problems at haka farming and agricultural thing and nanti bangan solve ya problems jong ki tamba ngan persang lap and good solutions that yakiru kanirap yang aru kanirap and apa hadu pada win-win situation kini baru khai but nrei ka dekino nga adiban stang la aslam but then it was ka adiban stang kum ka training center yaki nong rap oh okay na ka training center ngamut pan ai long ngan wani lam yaki nong hikai kin panikai kum no modern nanta the biggest problem jong namar ngadan jakafi supaya dengan bun dikipur na try kan bangamut pan stang that's why nga poisa ka agree kan ti dela songkai berki las kham suthu te ke mulai bangan ongan suthu lut tambakat kum ka jingkren jong kitu ki ba nga songlang kitu ki nong ra ba songlang nga sang suthu ke ba jin ke ka jinja ka jinja jong ki nong ra play like ka bun palat ndai tang jong ki nong rep jong ki jong no ki ba tre hi kam ba fi hapan kebor ha kebor ka met long ta te long akas ching shit kasngi hakata namar film yo so korban perkhatan phi and phi haban ne ka ju namar ka tu kede ke ka bapni ya kan na ban bam hai so anyways ka jingbun ka kibun ki breaking ang ka jing long ngam pet kum ta te ka jing jar jong ki kade kibun nga thrai ki obvious nga thrai phiru na ong ki ki jin jar ki nong rap ki obvious phila ban chambai dekat bangadang keren berki perang la sutu ki bangala ban intervene na ki bangala panyeram yaki na ki bangala ban persang men solve ba kan yarap ki bakalong a bit unique kawai na project imat ban launch that would be kan long ka baning kong ka bangin stang na kadakino na trying stang ki kam jong kadakino how bernai June, July, August trying na stang. And this year. This year. August yung stang ban pentulun ki kam at least basic. The by December yung stang ban testing no ki products and ki piong penmi kata ka contain products. Kum ki products mo ba? Oh, okay, pat long ba? Ang bariya tu. Hello secret. Okay. Kita so again kan nakatarong at travel ban suku kan ngan kidan ki parlok ki lastang siya Bombay say again tumo ngai piu plelat long plelat tu dan box siya pangayo pan pulis sabar itu ngan kia ka network ke jong pi kala kham he and again it just so happen ba kini ki parlok jong haru ki stang ki companies jong ki bayah bat ki bangale ka khamsuk ipi kasuk en mata bangan suthu na ki mana yu na ki te ki products bangan sami pada kin strong ki kinom long ki ba fi semua makapor tapi kind of unique hopefully te ba pi ong ba pile ikini bat kini kinong rap yela di pi thung pinang ban thung jing thung one dengan sebenarnya nga thung kubai it's not no nga thung ki belang ki nga pitung black no nga ri belang sorry nga thung kubai no la dan buckwheat jarang so that's something banga look into banga thung lagi la thung apun de ngaris nyang la ris yar ngari kop dah Subakan man lagu ni supala kami kibri ban si kiti kop habin de nong rap la banong ni tibi bedak tak kendau na bedak tib na tib jing thong yu tu ita dapat poi mai tai per pat so tenat pede ba phi la de phi le ti kita dari pede long ba phi phim le pede kata chubatai kam make sense ke kam make sense an ki nga dengan ban ong sisaru ambangan poi kata ban rap hidala dir nganum la ong ngasi ong gawai ka menin ngarang sia keren pangkani batai ki perlu jangan buan na Himachal ke ni de ban sang suthu kinong rap ngim de ban ngan do ong nga de uta pas MSc agri ru am ni la tang chu ai kembang ong ai technical advice tamba on ground advice am phi ma phi ban suthu kile kom no but hey pada fila banyarap ki kin long that's where technology ka
ka jing nang jing start jong pi pada fin persang bani rap ki kata kai mendai ban su ong pada le namar ngala de pas kan ni ngasu thu ya kata kai mendai bang banyi ki pas si namar ya ledir tang bang pas masters in sports ngamla ban ong youtuber ale kai ngamla ban ni ong Eugene no ngarang su thu ngabani pi ngamla ban ni ong yurudim tlang nei ya kini ki ipor ngamla ban ni ong ki kata dia ada different level kila experience la kai ngala tang ban chu ai maybe certain advice pada coaching advice na ki so ba pi ong pi mene kinum la ban sung thu ya ki badan chak feel te ki badan chak feel ki kham yo experience ba ma ki pi te pi us pang kita te pi raj long no ba pi pule ba ki yo experience te la dangi wan nang so that's why so that's kata kai ka de ban nong kum ta jinga trelang la long kum ta ke em lang sa lang ni antang ni ban su thu an ngathai kata am tangi le kata am kan pen kiu ya kari jingi lak laka dangi don ngim dan su ko jing ndai bang ong nai don shu pide ban sarong ya ke ba fila ka jing sarong am pide ban dan be hindiat ngasi ong be dan be jing sarong de ban dan dia fila achieve te jing em jong fi fila la ban ya kata tamba ndai ban pade ban ong be ba ngat te blut pide blut maybe ha ka kot ka sla ka pu ka ai ke ba ko tambah fitur blut ke haka jing ka long baka jing em jong tu bre namar ting am ngasi ong kum ni apa ni kai kan ya football ru ngasi ong ki kini ki coach kan ni ka nai perkhat baka dewi hek tang football mo tambangan ai pada ka example football te ngasi ai kan ni ka jing kli ki coach ngasi ong sikli ki to menta phio new player obet ba nuclear bobet bah nuclear bet bah ban dribble no khna usubiang ban dribble nuclear pada ban passing ban long ba kan ko por ban pass da petan uni pada ubet bah ta uni pada ulong marwai bet ju le kai ber kating uni pada sutna le kai ber long very team player uni nang ban keren nang ban long socialize hadim pada ban ya keren bat ngak mu coach nang uni khna pada long very verbal long very leadership now manu ban kiu tam manu ban betam ti barok khaki ong ka un bet uni nomor long overall uni pada fin hikai kemnu ban kiu yu fin pet ya ka social development jong una fin pet ya ka skill development jong una fin pet ya ka te hang ta ki ong ni den pet ti sakaweru uni khna udi bakhlan ba uni pada ba it plat tam long very gifted fin kiu kumno ya ka level ya ka physical jong uru long ya ka bor bor met jong ken namar fidan kam football ru ti kita ki jeng keli am pinyo ki jing ki jubah ki dan ki ban ong pen ai exercise yu ai kata le kata pen ai u kabam ke bebiang pen ong yu pen hikai u kumno bon nang ban keren tengah sekali press khoi kenya ong kat no kenta phi u tu kena hakashisi yang arkenta hakashite yo kata phila banek kita ban kasni phila banek chi yang jong u ban ai bam phine kumno ban pen hikai ki kimi ba bakin ai jimbam ba biang ti bar nga ong to itai khna iba bakham tulat man ki ong bun ba ong bai bang hap pen biang ka bang te ka bam yu ngakli kyong am kakaj ke peleng ke kata teng ong tu khna ruan na pada na ka yang kasam ke bam la ban pen thit kita fne te de tau player pada uba pet hau kasap jong ula ban ki tong ba umla ban thit ke bor ban dan hayam fne no and that is just football kata pada kala ban relate to everything te mentangi ong ya kini ki nang rap ki kin dala nang banek kumni kin danang banek kunta kin dale kunta ke cing jar jong ti phen ne yar kumno ki ki cing jar we nang rap thrai ude bastat ho boy i jangai phemla ban ong barok hai ki nang rap ki long chu tu no phemla ban ong barok hai ki kai ka undra li phai si yang kan long kumju kai hai yang hasam ki problem song u hai yang kalong kai pher no problem song ka hai yang kai pher no so these are the things showing in past ki judgment showing in ong tumtang in you ni de ban prelang kai ni de ban su thu ki basic questions ni hapan kali anya thu ap phing men ta kar kam kran jong ap phi men hang hakani ko por la phim nang ban kli fi ngaru an long very awkward te tama because of the right questions mereka pensuk yang ngaru ban jubab ki ba lang bangala relate ka jing em jong kan
Finda kelis pangki penai ki benang dengan apa maringan. Jadi bapila apa yang sa football. Ako aban tip nak da piladi nomor piladi coach ko mi mo player kat badai. Jong kita ki nol akai sa body ru pi biang bhang. Iya cuma dia. Dia kako aban su thu pi kai ka fitness pi. Kumno ban ona ka khasi kata ka fitness kumno ka rukom Kemet ka rukom page ya ka. Ngasu thu ka fitness so. Kai ka fitness pi. Hangat personally kan. And not personally kan ni kadika aka banga kwa habangan pensuthu ya borok hai long hopefully ngan salahi maybe ngin speniki projects ki ka fitness yang kam dei tang kamet ka phat tang ba fit kumni long ka ai fit teng yang you thok ngai fi ki don ki bri ki siang auti la ong again ndai banga benyi ki pas ngai mo tang ba ya thai ni ki bri ni siang am auti ngai ba auti suki auti ngai pala tum long fit show maybe he's not la ban long healthy. Okay, but maybe he's very fit. He is long kat kum ka body. Namar support ngim tip te. Ni pet na bar. Nga you long fit. Tamba I have a shoulder injury ke badan ni. So that is one fitness that I look at. That is kadeka fitness jong kamet kapat. And number 2 fitness which kadeka da kabadalong kong san banyak ka fitness jong kamet kapat kadeka fitness jong ka jingmut jong perkhat jong pi. Ka mental fitness. Nga ngalit sa gym, ngalit ngalit kay games. Bari nga connect bahabat ka sport it's not because of physical fitness. Kikam ba ngalit bon I feel like ngadan kamte like yang nga namar nga long super hyper ngamla man siyang cup nga I need something. And mental fitness kalong one of the most crucial fitness. Banya ka ngani thuak nga feel dan mental fitness am film long physically fit. Agree. No chance. Along haka tu kajing suthu jonga kat kum kajing pulih jonga da film da kini atli kim da fi long betang mental fit le jenjar ban ong ban long mental fit namar pila ban dan kata kajing macam perkhat ka ba shy tamba physically pada fi long kata te film bam bha temata pinsam thiak loi. Kibon ki breu ki si ong dala mangi ki khasi ngi khamjai tu dala dei por sngiam rengem shet kum shet sha dakhar tambalengi ti por ngi khamjai tu sala da bam jamin sngi namar ngi bam ke aka ke bam yarap bangin baka jingmut berkhat jungi pada bakan nang yar su kan sala da khar arbaje shi beje seneng am pindapet mangi ki khasi khamduna ka productivity level nong mata kata kam hoi shot sam thiam ni shot lat balai ka bam jungi men sngi bam jakat ni Tidingi bam jagat ni ka jaga dei ka wei ni ka basim por tamban ni khlain bam do ka do ali ka sim kumbal lai kan ta ban terlihat ban digest and ni ngi sit perkhat sna rong ha kpo pada kan la terlihat that is exercise no ka kpo jong phi kan da trek kam ka kpo hang tu kan pi sam thia na kata dau da fi kwa ban long mu alert men sngi bam tu na da fi kwa ban thia ba men met bam tu na bam heavy men breakfast kan that is very very important namar fla thia na do khat ar kan ta fi ne shbu pra kan ta shbu kan ta khlam bam and barok khai kyang abangi thia te when you're sleeping lu fi tre te ka met jong fi ka tre te your bones are moving your muscles are moving takada o khulung he apa ba thia em fi ru fi na khia teng fi shi su tha ha na em namar balai fa fi yo thia ma men met pre fi phos new ka aka te fi khi kan ha jing thia pre fi te tamba ka met jong fi khi fin da khi men step fin da pik kan nap jong fi ka la pui shi tamba fi perkhat ka ma fi la thia ba but that is exercise no ka jabin jong fi ka tre ba and that is mental physical exercise within inside your body kini ki muscles tamba hapo jong fi ru ki tre no ki aka I'm not a doctor nai bang ade doctor tamba kini ki ba common sense and again tanga haban penikai ki coach ki haban suthu te kini basic at least basic so fitness jong mental fitness is very very important nakataraw nga ang IP mene ki khna jong ki players ki kwa ban long shisha kita ki international level their mental fitness needs to come up
mataki haban penkiu kajing macam perkacung ki haban penkiu kerkam kajing seluruh jangki ki sakut pala tanghne ki long ju pala tanghne namar ngi beling long ju ni selawan yang lak dan baik te ka bang kadi ketua pisah pada ni pelut saya ni pelut pentit baik pelut pentit phone ketua pisah dengan savings dengan penyat long ketat te long ki ba nomor lasai fi injury not finet no long sud mental fitness fidan kambha mental fitness kam dei tang kata bangan yes pulih da fidan hadu kelas 12 lah biang long da fim kwa pulih shu ru kata ka shong pikin tambah fidan su thu kwa le you da tu tambah ke jing pulih ke dei kwe na ka mental fitness am ka ba ar pada ka mental fitness ka dei ba fin haban manam no ban long peace of mind ban long relax ban long jai ban su thu teng dengan batai fi depan sutu fi depan duku cu batai fi sutu temen toy so mental fitness de kata ban wan siang ban yarap hayang na ban sena poi hayang again kani kade ke ba ni kwa ban tambah kacong hayang te sena rung hini i kamera mata ini di space jong fi te ke ba jang tu nak ta da fidan marway pidan kita ki jing jenjar ki pun bahagi beri ki experts ki technical experts ya rap panjang ya rap nek hele the lech ki organization dam like the file ran kita kerani ki parap mau bedang counseling kan yes very similar like it doesn't have to be professional counseling kam de ke ba fia pandai si sio kren tang hayang ru ya rap tang bakla mi ke ba pen thot ya phi ne ba fim la ban so physical mental and spiritual fitness umday bang akan long spiritually ka nyam like you know yes that is something very true but then kajing ya day jong pi but kajing but ma pi te pi so thu that is spiritual for me that is spiritual fitness kan kata ba ngan so thu ke bang nget ke kajing ab khadu ke I mean spirituality is love no spirituality kata kajing te and lastly the combine kita berokhat is social fitness pada kan social fitness mata kata ba fin kumnongannya lang salang ke pangandale menta kan effect kumnoi tai beriban 100 kalau ripple effect that is one of my favorite long kawi naki nuksa masuk tanah apa ban ai da fituang imau hapedeng kau that ripple effects all the way to the shore fi semua fi jangai bah tambakan kata fi dapat pada fi man kapor this ripple effect pada ngasi ong pada fi pe bitang yang tu ripple dak lakut na sampai timau ru lahap na sepo ingam na situ the how does it affect situ ba fi you so yeah so social fitness is DKA ru banga perkhat is very important so kadang koi ke project bangin sa hopefully very soon ngansa phone fi ngansa kala launch project so that is one of the project bangi kwa bari ki beri bukan so in what is fitness tamdai ka fitness tang jong kamet ka phat tang bai te teng I fly realize nam pi pe tau beri bu smile wait tamba ngatrai feeling ni fila jupule kini haki reels ne haki Instagram ni athai ni la ju haki kat kubor au bom ikop ban suicide bom ikop ban ayu namar bali bu smile bete ba shu you tamba what is going on inside ba film you kemang ai pi ripple effect kitu ki ka bakanang ya gitu ka hajrong ka te fi ke ibaja support tu ka effect ke ba film so that is fitness for me ti pi ong mene ka mental pi sngo bakalong ka ba kong santam te very important kenya pi how do you train your mental fitness according to you kan long ko ji su thu jong pi train kum no ye ka mental fitness so ni tu tingan nge thu ngai pi hadu mentar empat da there's no kan no kan kam dan ka one solution ye bro khat kan kata nomor mental fitness ka effect kat kum ka jing jungi ta the physical fitness dangala suthu banga sngai nga suthu banga hable you danga suthu nga kama ngai pinga dan shoulder injury nga suthu an hable you the mental fitness kala ban effect every second bangan train ya ladi is near to impossible teng ngan nganum dom show kan jenjar nya tangan nganum yam show
impossible. Pinong nom sya shu yano ban pen hurt yang impossible. Mata kata da fi ong kamta pada tanja you mata fi shut down yala di mata you become poor. So is it worth it? Again, Yeah, exactly. To ya ka jung kalau ban train yala di kalau kasyong haka kita ki ba bapinyo fi ya kata ka mental stress ne ka mentanga yala di ngatri nomor kibun ki baca kiba kuma fi ofi ki pit ne bi pu drama kibun. I mean ban ya penyak companies la jong ka ba hadit dari kidan ski bayar ka ki ba ka jing jong apa mla personal ken bang nimla ban share ni le kum rang le kwa pan hala kwa pan ya mga kibun ba tambah tiang mentang ali yala ngani yam perlok la ya syar kiben manam kum thai pre I mean no offense tambah teng ni kwa kum kita perlok okay tambah ki kan thai same thing ki kan thai laki jom ki mental pressures kita so how do I train myself for that? For me personally, I've been this long basu setar bete long I don't give up kena tarang ong bet nadu menshwa pen bu bet hak jing im jongar ba munculan to full stop kan ngala apa itu kalau jing im jongar that I just want to give up like totally definitely I just don't want to do anything ngal ka pemene ba fikli ka to jing babe ong ngai pingaran bet tai jing babe anda shubut bet ya ka to jing im balong su and now I've been fine. Dan ni por jangan lele I just like you just wanted to tambah kasuk in a sense da shudi kasuk na shu hayeng imei ba yang la ba chuli chong be hayeng chu bam ko to jing bam ba shat hayeng complain ya chtai le chong mari perlang shurki shu ayu tambah uble ayang ko be jing what's my purpose so that's kata kan jadi mental drain jangan Syabangnya I have to do something bagi make sense kan at least day ya ke pertai beroi at least ki beri ke bunga itu ne ya yang kasem so for me that's how I train ikibi pada again kumang on ko ke one size fit ya berok hai laki jongki size kita laki jongki jing su tenat ke pin phangjan you like ke jing taste ke jongpi tambah the crucial thing is knowing what is the core problem. Ki egi ba pen put shi shai pi banyak mental stress. Ki de ki breu ne ki de ki jing di ne ki jing bam ne. Namar ki tu ba fi ba ki ba wan bar those are the things that affects you. Ka ba pen high mental fitness pi ne. Semua nak sports lah poi mental. Em ka kam ni kaya kum ta ka da. Ti sha bangin pinkut nama bah akan ka jingkran jingir kalau ko bajrong bah sai lash kanta tam la don tharai ti ho eta ba ka di ka rukom la de be pide shnong nang nu ngala ongi fi be pin kan tin shnong te ja te pisah han chani hi te na kata kadau pi haban kari na khazi tin sora ti pin ai kan ja message la ni kubor ka ba pi ko ba pin ai nu ka jing sngo ba pi ko ba pin kren mo pin sngo ki parlok ki jong pi nong ka shan ki jongi ti hinu be tu e pi ti pla ban shipping ni ka por ban ai message gi kan ngi thok ngai pi ngaru don long tai badap long ong ki jing du na jong ngaru ki pon ken so ban ong bangan ai message gi ba ka this one thing bangam da le than ngam ndai bangam so ya ha danga ngam dan kata position dan ai message tambah ke bangala ban pengen penkut ya kan ni tengala ban su ong ba nga dala di hi ha ka jing em jonga nga follow ki principles ki banga penyat ya ka jing em jonga ken wada ha ka kam ne ka yen ka sem ne ka baning kong ba penikai i jonga nang naru mencai mi mentai dan shot tambah kawai basic ong yang ba kaya rap ha ngan re menchanga inga thang penhoi det tham am kan ni ti kawai ba pen kai mi yang ong da jak kum no ka jing em jong phi ka ba jenjar kat no ru persang men smile shi round sho ba fin perkhat sho ka ta jing pangkat ba fi pangru she smile should care think haiti por
kat no long filong grateful na shoe smile ru nai berkat shoe smile ru and hang ta kai kata kai rap hayang man kepor ngan ngau bangal along 3 down banga kwa ban yu te ngasit persyang te ban shoe eyes i small smile type untuk kan long and nam sang sha le itu compare si sha te kajing ma jong berkat jong like pila feet lupa atau positivity kan shala de kajin jarum le kan ang kabasok it took years and years of training kan namar katai ong hano kan no ber na de bring ang banga ingya kan ni so ngakan mau panga hoi dot ni dot nampar ngadang dan school class 5 class 5 ngaso manyap na markas kani la pilot heti por ngasukun mau ba yang ye kita tengah le you kita ngasim nga tap ni ngali penting kena ali penting ki class 5 apa ni ki junior tambah itu jing pen long positive ngam berkat isu so ki bon bah ki break ang dan tangkat sekarang dan kadak tu so that was the way na ki life lessons jong abang baik kan dalam humnom no kan dangas ngo jenjar kan no na persyang te ban wan ba pen smile yang na shoe smile ru like it's not fake but kam dei ban long ba shoe smile ba pen le jubor fia ban long ban su thu kan ta fia ban kan mau ban smile so that is one so basically itai smile itai positivity don't allow negativity to feed your head kin buon bahaki breu kin buon bahaki jingja ki panwana ka jing em jong phi tamba don't allow it take it in shim absorb it shim but then what I begin define ka jing em jong phi perakan what I begin penyat ka jing em jong phi perakan everyone has positivity everyone has love those things dan nam kabaar pada is like kabaar de ke ba phi so tenat da fila pastime da fila yo kam sarkar ru an ongai phi da kare ka kam sarkar ba phi enjoy yes da kare kam sarkar ba phi shimtang na ba phi hapan kam sarkar shim da fade kan no kam ka dan kata tambah le something ba phi enjoy na du man shopper rang kena te kemanga hadu man tanga enjoy ban pet kartun ngarang pet sak kartun enjoy ban pulih kat deki ong kiba boleh marang pulih kat kata pulih da fi sutanat ban shed Snap ban riam tambah le ba pen so hon ya phi personally mde ye kipat phila ban ne marwai phila ban ne pat kidus phila ban ne hiang sam tambah trong phi ide ban ne trong phi te and that is something bang nga follow back ke sna de kamam si yang ali pe nga tem jing rai nga snap ya ta and lastly julai le ban bakla that is something ba nga thrai I learned it through the hard way. I've made many mistakes. Tambah hangta pada da fi bakla pada da fi shong la bakla kut kam mentoira. Kajing mat janga kalong mlele ban bakla tambah fi de ban so thu fi ban tep fi bakla hai. Mde ban ong ba okade ke problem jong kita. Mde ban kro khti. Thau shwaning kong la de then you grow. So ti tang kita ki lai telihi ki ba ngala mende bangan share bangan iMessage tambah ngasula pan ong ba ngapoi hakane ka put bat ngapoi hakane ka pentah ka jing em jong adi tang na kadang kita he ki lightly ki ba just the few points pengalaman ai tambangan PE ngapunya dengan the ICQV tu put sure but those are the 3 main points ba should always define ba yarap yang akan so smile to allow positivity bahkan rumbek ka jing jong fiat anytime and kita ki artuli pada kan munculai dari ban bakla and yeah don't never give up just keep doing do something that you love at least one thing kanu find da kadi kang ko hobby so those two things smile do something you love basically find love and don't ever get what you think ban bakla but the bakla pada sutu pada ship responsibility always take responsibility what you amba make ham ayang ta na ipa ham ayang everyone's trying the best for not for you for themselves and what they think is best for you de ma phi wat berkat pada ba filong entitled panyo
babarok ki bakla matanga bakla em di ki bakla ki penikai ki and then kan saya rap ya fi film bakla show nak jing bakla jong pi ga dei na daw jong pi em mata fi hapan dan kam em ki ti cakapan kena iki pensu thu pisa dan kam yang dei ki ka jing em jong pi so ya ngala asku tenat prat kata ka boong smile na bar bangam la mud-mudur ba hakapor ka jing pang mo ba example kata ka jing kruj and then pidang long okay ban smile mangai sila di shmat rongan kan persang madle kata namar ba ngasuthu ba it works personally yalla di shwa kan persang kata pat ngakerpat ru mo ket ki bayu I kan ka program pila yo sona adu mende I ba arki ni la yo la kren sibuan haki iki bai la le ka jing em ka ik ba ka ngas hutenat ba ka long ba pi give up ya kata ka level ka ba pi hab ban long mo pila pas ki bai ki la pick up la di look up to you ma tamba but then PG iki ba pi hutenat ba pin le which again you follow the second point ka ba pi ong smooth ke ba pi smooth na hi ba pin le te man ta pi hun pi kamen pi smooth na the which I feel kataro kalong mental that is again mental fitness the kanika show jungi menta kala kalong successful ba yang ashimat namar ba ngala yo I ba arki yo bete keren kumjo shibun ba ki aka the ngimdani ba arki bangin IAP ditak hoy tang kata hiba pin yo kamet ka bakot bakia ti ki kam ki jong phi ba pindang le nang ni sakmat pidang bun ba ki projects ki jong phi ki ki organizations ki jong phi ki kam ki jam ki ba pidang bot man pentelun kin ya bet kin ya identi kat kum ka plan ke jong play bala mo la tho na ta jong phi ti tang kata hi ban IAP tang ki jingkran hi ngimdani ai jingkran ki badan kam kulai shibon ti kulai shibon ha angin saya syam pada ke episode. Thank you so much kulai shibon